لسر و مجارجی تماشاوان برز برای خو بدم باکور کردستان لجم سیاستمدار کرد ابراهیم کوچلو برز ابراهیم دمت باش پس پاس جبو آمده بونته AKP هر دم خوا وکو دشمن ج رژیم بشار الاسد را پشتی شورش سوریه را دید لدوی دم داوی ده هلواس هاتنه گوهرتن چه رودای گلو ناو تزانیم که Türkiye Suriye ve istihbarat da nabere istihbarata Suriye ve Türkiye'de demek ki dur derece dandı tuzanla Türkiye'de rejim bazı ve Türkiye gerek başlıyor. Tuzanla havuz saçı برز ابراهیم دنگتا نزل حالا نظام اگر توجیه خو بگاری یانجی دوباره افکار من پیوندی بتر بکن نه چاوه عجبا گلو نه چاوه دنگه من بله بله برز ابراهیم baştire بله baştire بردام که کرم که بله untuzanlar despekeda Türkiye ve Suriye peyvendiye van gerek baş bu hatta tıkari bejiko her doğa havla müşterek yani civina havbeş müşterek ya hükümete abakırın. O da despeke da jibona ku le Suriye pevajoa demokratik despeke Türkiye jvan ra peşniyar bun le Suriye mesela ne pejrandı bu le pişti demeke untuzanla ku nabara rejime o şerre yani vakta şerre hündür Suriye derken untuzanla bu şerre ihvan yani zedetir şerre kurtiyen ihvani ujali dindaji tabii ki muhalife mezzin Suriye Kurd bun yani ali ki ihvan bun ali ki Kurd bun jibona ve keji pişti demek ki Türkiye kaskı ve rejima Suriye beguartın vakit tadına vakte da untuzanla dijatik çebu yani Türkiye elhamberi rejime düzatiye kavan çebu rejim elhamberi Türkiye çebu le pişti demek ki untuzanın jibo ki Türkiye graniye kavan nav muhalefet eda cihabu taybeti pişra untuzanla ki elbabe cerabuse untuzanla operasyon çekirin elhamberi daşe ki nav Suriye daji yani ambeci o leşkerin azat en Suriye vacili hafbeyvine avan çekir Türkmen Dağıstan'dan avan çekir tekari beci ki edin Suriyeci hasabe Türkiye kır untuzanla pevajo ekel Astana'ya dest bekir yani nabara Suriye pardon İran Rusya ve Türkiye'de yani jiboku le Suriye guhartın çebebin jibo makazagone ve muhalefet aracı bibin alikar yani برز ابراهیم اف هلویز جبو جهابینه یان AKP خواجه هلبجارتران را آماده دکه هلویز خواب بخوره تکاری بیج که hayır mesela هلبجارتنه da vaktine jibo ki naha iro eğer tujmu bepirseyi Ravşa Suriye eğer peyvendiye vantırlıya beneri Türkiye kudiye avantajı derfete huyun zeden درفت وان زیدنه çünkü Afrin dest evanده Serekaniye dest evanده Gresipi Elbab Cerabuz dest evanده Jibona veke darvayı veji untuzan nakı na Türkiye'de bece kami operasyon ekecekini yani le Kobani operasyon ekecek terrifate operasyon ekecekini ul mencibe veke operasyon ekecekini Jibona veke dua operasyona da problem ne nabara Türkiye veke dayı rejima bahsede nabara Amerika ve Rusya'da. Lej aliyeden de Türkiye untuzanla ki pişti taybeti Serekaniye Gresipi de operasyon çekirin. Rusya ve Amerika tavizen mezin da buna Türkiye. Gotun ki ama 6 kilometreyi jiveke PYD PKK neyse vela bükünü gotun. Naha jibona veke iro abi iddia tekirin ki çünkü eğer tücmü bir pirseyi Fedar rejima bazı haye Türkiye Dağıstan'ında da. Jibo ki du mesele haye. Yek Türkiye rejima bazı nikaral hamberi
PYD PKK bikarabe şer bike ji bo ku piştwan Amerika heye duyemin îro axekî mezin Afrin Serêkaniyê Elbap Cerablus untizane Grêsîpiyê destê Türkiye'de ji bo ve eğer Türkiye û Suriye li hev dibikin probleme ve ku اول هفکرین برز ابراهیم اول هفکرین پرسامل سر دو بشانه چل سر دوزا کردی و رجاوه کردستانی چل سر اپوزیسیون سوریه و چاوا باندوره بکه ha yek eve yek li ser Kurda çi tesir dike li ser Kurda gelek vekiliye ku ve demê heremek di destê PKK û PYD de ye Suriye û Türkiye li hev dibikin Rusya û Suriye jî piştgiriye wan bikin gelek bi hêsanî dikarin wana bira bela bikin ji bo pêşe rojê çi dikin heremek îro di destê Türkiye'de ne tabii gelek zahmet xuya dike Türkiye mecbur e ku ve heremana bide Suriye ji bo ku Türkiye dibêje ku em yekîtiya Suriye di parêzînî dudu dibêje ku em li dijî terörênî ji bo ve di vê danistandinê da aslında zêdetir berjevendiya Suriye heye ama ji aliyê din da Suriye dibêje ku tibê ku ji axa me derkeve ama Türkiye jî dibêje ku baş e ve demek tibê ku on PKK û PYD û tibê ku PKK PYD û ji Kurdistanê wana derkin ku em bikarbin ji we re bibin alîkar ji bo ve yek eve ku tesîr çi dibe yani vakta ku PKK PYD efendim tavayı harama Kurdistanê berde eger tu ji min bipirseyî ev li fêdla Kurda ye pêşe rojê ji bo çareserkirina ka demokratîk û ji bo daxwazên Kurdan rasterast li Astana ya jî li Swîsrê ya jî danistandin nabera rejîm û muxalefet û Kurda da fêda Kurda dibe fakat îro PKK PYD li ber pêvajoya demokratîk pêvajoya kembênî sivîl demokratîk ji nebên sivîl li ber daxwaza Kurdan en esasî çünkü daxwaza esasî îro aliya NKS da test terzimê fakat ji bo ku PKK çekdara piştgiriya Amerîka digre o naxwaze ku ji aliyê sivîl ji aliyê demokratîk da sistema ka parlamenter da vek bibe ji bo ve du alî heye yani ji bo Kurda ama tabii ki de ve meselede tıkara bibêje ku ciwanê me bêne kuştin ew zarara me ye yani diyara ku eger Suriye Türkiye li hev bikin İran Rusya jî piştgiriya wan bikin gelek diyara ku li hemberî PYD PKK şerrekî mezin bibe Amerîka jî nikara wana biparêze mecbur e ku namaya te gihişt Birêz İbrahim gelek spas ji bo Birêz İbrahim Koçlo siyasetmedarê Kurd ji Bakurê Kurdistanê tu li gel min bû gelek spas